Kita aja. Assalamualaikum. Kita aja kembali dan kali ini kita bersyukur kerana podcast kita aja ini tersenarai sebagai salah satu podcast walaupun kami baru, salah satu podcast yang mendapat perhatian di Gempak Most Wanted Award baru-baru ini. Tahniah kepada yang menang. Namun begitu, kami sebagai pemain baru dalam dunia podcast ini rasa bersyukur kerana kami juga turut tersenarai sebagai antara podcast yang memberikan impact awal saya kepada podcast-podcast yang lama. Kami tidak akan mengaku kalah di situ. Kami akan bangun dengan topik yang tentunya kami tidak memberikan topik atau mempertaruhkan topik yang sensasi, tetapi kami mempertaruhkan tentang permainan mental. Okey, dan ini adalah satu benda yang kami perjuangkan sejak daripada awal, di mana kesihatan mental itu kami letakkan sebagai satu topik yang kami perjuangkan dan kami anggap ia sebagai satu topik yang serius. Disebab itulah kami dibijakpandaikan oleh SKV Mindtropic dan Mindtropic Junior. Kerana SKV Mindtropic dan Mindtropic Junior ini adalah pilihan suplemen ataupun vitamin minda yang menjadi pilihan nombor satu ibu bapa Malaysia. Kerana apa? Kerana mental itu adalah satu benda yang sangat-sangat penting dalam kehidupan. Jadi, Pak Nir dah pernah bersama dengan bekas pelakon kanak-kanak yang sekarang dah dewasa, dan kali ini kami bawakan juga pernah berlakon daripada usia kanak-kanak. Daripada usia kanak-kanak, sepatutnya beliau adalah seorang yang belajar di sekolah, seorang yang menuntut ilmu, tetapi beliau dah berada di set untuk berlakon. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, sebab adakah anak-anak ini mempunyai ruang untuk membesar seperti kanak-kanak yang lain? Bagaimana keadaan mental beliau ketika itu? Dan diceritakan bahawa beliau juga mempunyai latar belakang keluarga yang kalau calang-calang anak-anak kecil yang mempunyai keluarga sebegitu, mungkin akan menyebabkan anak-anak itu rapuh dan roboh. Bagaimana dengan anak ini? Okey, Eddie Ashraf adalah tetamu kita untuk episod kali ini. Okeylah, inilah Eddie Ashraf yang Pak Nir tunggu lama sebenarnya. Pak Nir dah tanya berkali lah, sekali je hari tu Pak Nir tanya, jomlah datang. Dia kata, tunggulah, there be a time that he will come. He is so mysterious to me. Sebab Pak Nir sejujurnya, masa Eddie adalah pelakon kanak-kanak dulu, Pak Nir cuma tahu Eddie saja. Lepas tu Pak Nir tak tahu zaman vacuum dia membesar, and suddenly bila dah besar, Pak Nir ingatkan dia adalah seorang pelakon baru. Rupanya dia adalah pelakon daripada zaman kanak-kanak lagi. Okey. Dan dia tak pernah masuk Tong Tombak, Pak Nir. Tak pernah. Tak pernah. Tak pernah. Dia tak pernah datang Tong Tombak, Pak Nir. That's why bila orang lain semua sibuk nak masuk Tong Tombak, dia tak ada. Eric Fauzi pernah masuk. Eric Fauzi pernah masuk. Saya ingat episod tu. Shafiq Naswid pernah datang. Right. Sweet pernah datang. Elvira Lloyd, semua daripada Tong Tombak. And you tak ada. Okay. Eddie punya story sebagai seorang kanak-kanak. All the time you dekat KL ke? Yes, betul. Sepenuhnya saya dekat KL. Saya dilahirkan di Kelantan. Oh ya. Ya, saya dilahirkan di Kelantan dan saya dibesarkan all the way dekat KL. Dan untuk menjawab persoalan kenapa saya tak pernah ada dekat episod Tong Tombak Pak Nir kan, sebab saya rasa saya hanyalah seorang pelakon pada ketika itu. Saya bercakap di kamera, melontarkan skrip dan dialog yang diberikan. Tapi if I were to ask to show my personality in front of TV, itu bukan saya. Saya tak reti. Saya sangat-sangat introvert masa kecil, Pak Nia. That is not the case untuk saya pergi keluar untuk even interview.
Saya kalau kena interview by wartawan ke apa ke, I always try to run away. Sampai Sentiasa. Sekarang tak lah. Sekarang tak Okey. lah. Ya. Sekarang saya yang datang jumpa partner. Itulah. Ha. Ya. Why so? You rasa kecil diri ke ataupun you tak confident? I don't know how to say it, tapi saya rasa benda ni datang daripada ibu saya kot. Ibu saya pun seorang pelakon juga dulu. She Okay. was a struggling actress. And she acted not by choice tapi to survive. Right? So fame was never in the picture. Saya sendiri masa saya membesar sebagai seorang pelakon kanak-kanak kan, fame was not the number one. Number one was always to survive. Untuk dapat duit, makan, bayar sewa rumah and everything. Like seriously? Yeah. Pak ni pergi bintang RTM masa Pak ni kecil naik tu sebab Pak ni nak popular. Pak ni pergi audition program nyanyi kanak-kanak dulu tapi tak jadilah, tak sedap kan, because Pak ni nak jadi popular. But you bukan Saya sekarang ni after 24 years of being an actor, 24, pada tahun 2025 I decided to produce a film because saya rasa I've got a lot of stories to tell dan saya nak step up the game a little bit to become a producer untuk produce film saya sendiri. Dah siap shooting. Dah siap shooting? Dah siap shooting, dah settle. Now is in the marketing phase which kita target to keluar by April this year. I produce partner. You produce? Yes, I produce. Kenapa you tak direct? It's a learning process lah sebenarnya. Untuk producing pun saya masih lagi belajar, but I take the challenge untuk produce dan sebenarnya saya nak jadi seorang director. Right, growing up bila di dalam set, saya sentiasa admire director's vision. But then as I grow up, I realised that director adalah sebenarnya hanyalah small portion of filmmaking. Not small portion lah, tapi just a chunk of it. Producing is the whole. Yeah. Daripada prep, awal, create the story, marketing, and sampailah movie tu habis dijual, that is the producing. So I see that producing is more challenging. So saya suka fall in love in producing, and this Tarung Unforgiven adalah filem pertama yang saya produce bersama dengan Alpha 47 dan Dan company awak nama apa? Alpha 47. Oh, Alpha 47. Yeah. Itu awak punya own company? My own company. Ya. My partner Razai Shan Rashid dan juga Fatimah Ruzaimi. Dan benda tu kan memerlukan modal yang besar. Yes. Duit simpanan daripada zaman kanak-kanak berlakon ke simpan? Adalah gunakan duit saving juga because the main support is actually daripada Finas Dana di KK 1 million and untuk buat satu filem yang action untuk orang tengok 1 million is not enough lah. Right, so of course keluarkan duit sendiri, my partners all keluarkan semua saving untuk jadikan filem ni. And Filem ni alhamdulillah kena jadi, Edi. kena jadi partner. Kena jadi, Edi. Partner kena jadi partner. Aduh. Kena jadi partner. Yeah, because I've put everything partner. I know. My sweat, my blood, my tears, everything. Nama filem ni apa? Tarung Unforgiven. Hah? Tarung Unforgiven. It's an action Filem Melayu. Filem Melayu. Bahasa saja Tarung. Unforgiven Tarung tu. first. Tarung lah. Belakang tu Unforgiven. Yeah, it's very special lah untuk saya movie ni. Okay. Adakah filem ini mengenai Eddie? Mengenai saya? Ya. Eddie lahir dalam keluarga macam mana? Saya lahir dalam keluarga macam mana? Keluarga yang saya rasa was not normal lah. Bukan satu keluarga yang sempurna. Saya tak tahu macam nak describe keluarga saya ni macam mana because I feel it's very interesting but it's also very rare. Right? Saya the story starts. Okay, saya cerita je lah because I've never shared on this matter to anyone. Thank you, Eddie, for choosing me. Yeah, but I think saya rasa the reason why I'm telling this is not untuk Promote mengalir filem ke? simpati ataupun promo filem. No, Yeah. nothing like that. But the most important thing bagi saya nak deliver a message because saya percaya ramai orang dekat luar sana going through tough life, And and mereka diam, senyap. yeah. And I want to take this opportunity because I have a platform.
I have myself to voice betul. out this thing. And yeah, I was one of them. I was very, I would say hidup saya struggle growing up. Masa mak saya lahirkan saya, as a normal family, ibu dan bapa ada dekat dalam labor room, right? But that's not the case for me. Ibu saya lahirkan saya, my father was not there. My father, baba saya was in prison. Yeah, for 6 years atas kesalahan dadah dan senjata api. Allah. Yeah, and so the first time saya lahir di dunia, buka mata melihat dunia, my father was not there. And growing up without a father until 7 tahun kali pertama saya jumpa dengan bapak Sebelum saya. tu, daripada lahir sampai umur 6 tahun, 7 tahun tu, Eddie macam mana tak ada figura ayah? Itulah hebatnya seorang ibu, which is ibu saya. I never feel incomplete growing up. Saya tak merasakan yang kekurangan ayah tu tak ada. You know, ibu saya sentiasa memberikan saya segala-galanya, everything that she could ever give. Even until now, sampai sekarang, she's the strongest. She's the strongest. And I know she's watching this. I love you, ibu. And yeah, up to a point Pak Niel. Of course bila kita membesar, kita budak kecil, bila ibu saya bagi saya everything yang dia mampu. But at the end of the day, she's not a father. Dia bukan seorang bapa. No matter how hard she tried. Right? Dan you tak tertanya, mana ayah? Tanya, tapi masa umur 7 tahun tu saya tak tahu pun what is ayah. Apa ayah dan apa tanggungjawab seorang ayah, because he was never there. Right? But you jaga kawan-kawan you ada kan? Yeah, that is actually the worst part lah, Pak Niel, because confusing. Yeah, sebagai seorang kanak-kanak yang membesar, confused is perkara yang paling bahaya. Yeah, bagi saya. Dan but again, this is dalam thread saya mengatakan saya adalah produk jenayah untuk orang miskin yang kahwin. And I really agreed to that. Bagi saya, miskin harta boleh cari duit. Miskin duit boleh cari duit. Tapi miskin dari segi emosi, miskin daripada segi Kasih sayang, miskin dari segi tanggungjawab, that is a problem. Yeah, because saya adalah satu produk orang dewasa yang pilih an easy way out, divorcing, that think that divorce would save everything, solution untuk segalanya. But bagi saya, divorce doesn't just end the marriage, but it shapes anak-anak membesar. And I was the product of that. Dan bila Eddie jumpa ayah umur 7 tahun tu? Pertama kali saya jumpa ayah saya, sebenarnya ayah saya colik saya. Ayah saya colik saya, kidnap Dekat rumah. Umur saya 7 tahun. Masa tu ibu syuting, if I'm not mistaken. Saya cuba meletakkan diri saya di posisi ayah saya pada ketika itu. Seorang bapa yang melakukan kesilapan yang besar dan keluar daripada penjara. Of course, he wants his family back. But untuk ibu saya pula tak boleh nak terima, because It's never there. She had her own trauma juga. Okay. You know, and dia tidak tak terima balik bapa saya. But of course bapa saya dah jadi, you know, expected my mom to terima dia balik, but then my mom tak nak, so he became unexpected lah. You know, he would like do anything crazy. Kita anak beranak akan berlari ke sana, berlari ke sini, berlari ke sana, and he would ugut siapa-siapa saja yang berada di sekitar ibu saya. Life was so tough at that time, so tough, so rough. And then there was a point di mana actually bapa saya sayang saya tahu dia sayang saya, tapi dia seorang lelaki yang tak tahu nak ucapkan kata sayang. Tak boleh tunjuk. Dia tak tahu nak tunjuk macam mana. But I don't blame her. I don't blame him. Sebab dia juga adalah satu produk yang tak faham kehidupan dia pada Miskin ketika kasih itu. sayang. Yeah, exactly. So saya nak bagi tahu di mana sekarang ni saya bercerita ni bukanlah daripada angle sebab saya marah, bukanlah sebab saya blame parents saya. Tidak, saya terima, saya maafkan mereka dan saya maafkan diri saya sendiri. And that is the most important thing bagi saya. Yeah. And I kept it for a very long time. Yeah. I come from a generation di mana mereka selalu kata there are things that
should not tell anyone. Hmm. There are things that should just keep it to yourself. And I think that was wrong. Bagi saya, dulu saya merasakan melupakan tu adalah satu benda yang paling kuat. You know, and you forget things and you move on. But now I realise that hadap benda tu, berani untuk hadap and berani untuk bercerita is lagi kuat daripada hanya melupakan. Because if you lupakan, it stays there. It doesn't, you tak make peace with it properly. So I'm in the phase of my life now di mana saya make peace with it. Saya terima past saya terima family saya terima bapa saya maafkan diorang. Yeah. Okay, you dicolek. Saya dicolek oleh seorang bapa yang saya tak tahu dia bapa saya. Of course saya tahu dia bapa saya, tapi saya macam mana saya tak tahu apa kepentingan seorang bapa dalam hidup seorang budak-budak. You know, so saya dicolek, saya sedar saya dicolek. Dia maksud awak dekat rumah? Saya dekat rumah tengah tidur. So saya sedar saya dekat bahu ayah saya lah. Umur? Saya rasa 7 tahun kot. Okay. 7 tahun. So di rumah dia, dia hidup bersama dengan kawan-kawan dia, and I could feel that it was not home lah. Yeah, Takut tak? Tak takut, partner, tak takut. Cuma rasa tak selamat. Faham tak? Because growing up with my mom, she will always make us feel safe kan. But seorang bapa yang cuma tak tahu nak jadi bapa macam mana je. First time jadi bapa juga kan. So dia pula ada anak lelaki, and dia nak anak lelaki dia dengan dia, and cuma dia tak tahu macam mana nak, you know. Yeah, so the visual that I see now in his house is guns on the table, weed. Yeah. So the only thing yang kuatkan saya pada ketika itu adalah my sister lah. You have a sister? Saya ada seorang kakak saya yang lebih tua daripada saya, 2 tahun beza. So kita ada 2 orang je adik-beradik. Jadi colek dua-dua? Tak, colek saya seorang je. That is the problem. Ibu saya cakap kan, kalau nak colek dua-dua. Jangan pisahkan diorang. You know, tapi my dad just wanted me at that time kan. So yeah. Okay, apa yang your dad buat dengan you? Saya rasa dia cuma nakkan anak dia je. Okay. Which I totally understand. Cumanya dia bukan seorang yang tahu nak cakap dia sayang, tak tahu macam mana dia nak tunjuk dia sayang. Up until today, sampai hari ni. But now he's in Kelantan, dia sihat walafiat, dah jadi orang masjid. Saya sentiasa jaga penghujung dan kita tak tahu kan. Ya, kita tak tahu lah Pak. Penghujung orang kita tak tahu. Okay, macam mana you berapa lama duduk dengan dia masa tu? Saya rasa seminggu kot. Oh, seminggu Lebih kurang lah. seminggu lah. Macam mana boleh balik ke ibu? Dia pun manusia juga kan. So saya rasa dia tak sanggup nak tengok saya berpisah dengan kakak saya, because we've never been apart before that. So dia hantar balik dekat saya. So those were the 7, itu sahajalah 7 hari hidup saya dengan bapak saya. Actually 10 hari. 3 days was later after saya 16 tahun yang saya decided to forgive him. Saya pergi jumpa dia balik Kelantan and live with him for another 3 days. So in total 10 hari. So 10 hari lepas tu back to your normal life dengan normal life, yeah. You duduk rumah macam mana masa? Wow. Pak Neil, I grew up in a very dodgy flat. Flat tu masih ada lagi, tapi dia di Gombak Setia, PPR Blok 41, tingkat 15. Why you call it dodgy I think the surrounding there lah Pak Neil. Maybe dodgy untuk saya, bukan untuk orang lain. I mean, it's not fair juga untuk saya katakan untuk mereka-mereka yang masih tinggal di sana. You know, I'm sorry for my harsh word lah, but you know, kids there isap gam, rempit, samun, surprisingly ibu awak tak takut dekat duduk situ dengan anak-anak yang what options membesar? does she have? No other options Pak Neil masa tu. Right? I know, I believe if she had the options, she want all of us out from there. She was a struggling one. Oh yeah. For a very long time. Yeah. Okay. Sekolah? Sekolah was never easy for me lah Pak Neil. Yeah, sebab
Saya berhenti sekolah umur 16. Saya rasa semua orang tahu saya berhenti sekolah umur 16 tahun. I decided to quit school just for the sake of saya nak have a better life. I want to see my mom live a better life. I want to see my sister live a better life. So I quit school. Focus on acting. Also wasn't easy juga. But yeah, I still remember lah how struggle it was about that. Masa umur saya 15 tahun tau. Saya the next day is PMR. Ya, Right? Pukul 5 pagi hari tu saya tengah syuting dekat Ulu Langat, scene accident. So I was Scene apa? Scene accident. Scene kereta accident. Yeah, Pukul 5 pagi? Pukul 5 pagi. Drama partner shooting punya lah lama, right? Okay. Right, so penuh lah darah-darah fake blood on my face kan. So habis je rap je, terus mandi dekat set, terus pergi sekolah, sit for my PMR for the first paper. So saya excited lah nak pergi sit for my PMR kan. Lepas tu orang lain, kawan-kawan cikgu semua tanya, Eddie, awak okay? Cakap asal ada darah. No, it was fake blood. Yeah, lepas tu, tu saya punya kenangan lah. Semua orang cuak cakap, tak, ni saya shooting tadi, saya shooting. So that shows, apa yang saya nak cakap, it's that's how struggle my schooling life was, and also at the same time nak cari duit, at the same time nak pergi belajar. So I decided to just focus on one. You student macam mana? Saya student macam mana Saya suka belajar sebenarnya. Saya suka belajar. Saya suka baca buku. Okay. Especially English books. Cumanya bila fokus tu berlari ke sana ke sini, I couldn't really focus back on my school kan. So saya rasa form 1, form 2 saya budak-budak kelas depan. Form 3 drop, and form 4 terus tak masuk sekolah. Sebab Fokus kat pada sibuk berlakon. Mula-mula lah awak di set. Umur berapa tahun? Awal Pak Nil. Awal. Saya rasa 5 tahun, 6 tahun saya dah berada dekat set. Dan pada ketika itu saya rasa macam everyone, those were all my friends. Kawan saya was director, cameraman, prop man, pelakon. Some of them yang saya anggap macam bapak saya, some of them yang saya anggap macam abang saya, yang diorang jaga. Tu playground saya lah basically dekat set ni. Tapi the first role yang saya dapat sebagai seorang extra masa umur 7 tahun ke. Lepas tu berlakon dengan Aunty Sheila Mambo. At that time lah. But first role of an actor leading for a telemovie adalah umur 9 tahun. Masa tu drama Menangis lah. And Menangis Air Mata. Vanida Imran jadi ibu saya dalam cerita tu. You boleh berlakon menangis Surprisingly saya boleh. Saya tak sedar jugalah time tu maknanya. But saya masih ingat lah cerita tu. Macam mana you dapat ilmu berlakon tu Mak ajar ke kat rumah ataupun Nak jadikan cerita Pak Nil Ibu saya berjumpa dengan bapa saya di set filem. Oh, your father memang Extra masa tu. Okay. Extra kan. So diorang berjumpa di set filem. Tak silap saya filem Yue punya filem. Saya tak ingat apa ibu saya pernah cerita, tapi ibu saya was a leading actress. Lepas tu bapa saya was an extra. So diorang jumpa dekat set. Lepas tu diorang kahwin, dapat saya. Masa ibu saya mengandung dengan saya pun, ibu saya tengah syuting. Saya lahir pun saya dekat set. So all my life was just on set. On set sampai hari ni. Benda itu, talent tu memang ada, ataupun dekat rumah mak akan asuh you, memang mak nak asuh you jadi pelakon ke macam mana? Saya tak tahu it was a talent ataupun it was survival mode. Saya tak sure. Duit ketika tu macam mana? Duit it was never stable lah Pak Nil sebenarnya. Industri kita ni macam mana. Dan saya juga pelakon kanak-kanak. Ibu juga was a struggling actress. It was never stable. Never. And I still remember rumah saya sewa RM140 je dekat PPR tu. And there were times yang kita tak bayar sampai setahun. And there are some jobs, bila ibu tak ada job, saya pun tak ada job juga kan at that time. Macam nak bayar rumah kan. So lama ada struggle. Jadi seorang kanak-kanak diberikan tanggungjawab besar. Stress jadi kanak-kanak macam awak ni. I don't know about stress lah Pak Nil. Tapi saya rasa saya menjadi lelaki lebih dewasa lebih awal.
And I would say that memikul tanggungjawab sebagai ketua keluarga pada usia yang sangat muda makes me happy in a way. That I pay for the bill makes me happy. I pay for the food makes me happy. Dan I tak pernah on that point of life, I tak pernah stress because of I have to work. Saya tak pernah. Tak pernah rasa terbeban. Terbeban tu sebenarnya tak pernah sebab saya melihat benda tu sebagai satu tanggungjawab. And you happy? Not fully happy lah because partner industri kita, especially drama, because saya membesar di dalam drama punya environment kan, dia bukanlah satu benda yang paling happy. Tapi when you get to see a lot of people there, you kenal ramai orang yang baru, you kenal ramai orang yang baik, you kenal ramai orang yang jahat dekat set. Those are the life on set. But of course lah, drama ni lama shooting, minimum 12 jam, 15 jam, kadang-kadang pernah shoot sampai 24 jam. Ya, betul. Lebih 26 jam pun pernah shoot kan. But of course, what options do I have at that time? I just have to make be happy with it je lah kot masa tu kan. So Ada tak yang ambil kesempatan? Ada. Cerita dia. I think isu ni ada je beberapa minggu lepas it was out. Dan saya salah seorang mangsa jugalah untuk manusia yang bertopeng kan, syaitan yang bertopengkan manusia ni, right? There was a person lah yang I trusted, my mom trusted, that I thought was like a brother to me, yang selalu bagi saya gift every time birthday saya. And saya masih ingat the last gift yang dia bagi kat saya was Manchester United punya jersey. And that is the reason kenapa saya tak suka Manchester United sampai sekarang. It's because of this one person that took advantage over me. I was 10 years old. Masa tu saya shooting untuk drama Dunia Baru. So he was the one yang was the one yang akan ambil saya datang set, pulang rumah, ambil saya datang set, pulang rumah. So I think at that time dia sepatutnya hantar saya balik, and then dia tidur dalam kereta. Dia kata dia ngantuk. So he was like a brother to me, partner. So macam okay, tidur lah dalam kereta. And then next thing I know, his hands moving around to a young boy kid, and I did not know what to do at that time. I was confused. Saya tak tahu what is this. How should I react? Saya tak tahu macam mana, apa yang saya patut buat, lari ataupun menjerit ataupun just let it be. I was 10 years old, partner, right? So I buat bangun and I just like, oh shit, nak buat apa ni? Panik. Tapi takut. At the same time, saya confused, right? Mungkin dia realise saya punya situation masa tu, reaction saya pada ketika tu macam mana, dan dia pancing saya. Okay, dia nak beli saya bag baru dekat Wan Utama. In my head, I just want to get out of this car. I just want to go to my mom. I just nak ibu balik. I just want to go back to ibu. So dia bawa pergi Wan Utama, dan kebetulan masa tu pakcik saya bekerja di area TTDI, Pak Uda saya baru meninggal 2 months ago. And saya message dia, cakap, Pak Uda, ambil adik dekat Wan Utama, adik takut. So he straight away pick me up, hantar balik dekat rumah ibu, and saya cerita dekat ibu everything. Ibu was so mad. And ibu cakap dekat this guy, kau datang jumpa aku sekarang. And dia pun datang jumpa ibu. Ibu did the things that she should do, and the rest is history lah. But what I want to try to tell here is, Pak Neil, I was confused. I didn't know what to do, but I straight away call for help, which is pakcik saya. But benda tu traumatize you? It does in some ways, but sampai bila saya nak let the trauma to stay in me sampai stopkan saya untuk buat apa-apa, right? So the best thing that I could do is forgive him.
Saya jumpa je dia sekarang, but what can I do? Right. But yeah, all in all, I think the best thing that I did that time was call for help. Bagi tahu ibu saya terus, bagi tahu pakcik saya terus. Some kids out there yang confused, tak tahu nak buat apa-apa, they just be silent, and that is not the right thing to do. Speak out, bagi tahu, get out of that situation. If that makes you feel uncomfortable, your voice matters, you matters, so speak out. I didn't have the chance to tell the world at that time, because I know just to go back to my mum was the safest place. Ya, macam mana you boleh tahu benda tu salah pada usia 10 tahun tau? That is the problem. You know, it just, bagi saya, And then you tak ada exactly ayah bagi tahu dekat you yang benda tu salah. I You had no don't father have. figure. Yeah, I had no father figure, Pak Neil. Growing up, saya tak ada seorang ayah, a man that I would look up to. Saya tak ada seorang bapa that would guide me, tell me this is wrong, this is right, this is wrong, this is right. And everything that I did growing up was just dengan cara sendiri lah, kan? Cara exploring things to know what is good and what is bad. Sebagai seorang ibu, kita semua ada satu doa yang sama. Bukan sekadar mahu anak pandai di sekolah, tetapi aktif, gembira dan seronok meneroka dunia. Sebab itulah perkembangan otak anak perlu disokong setiap hari. SKB Mind Tropic diformulasi berasaskan sains dan kajian berpaten untuk menyokong fokus, ingatan, emosi dan keyakinan anak. SKB Mind Tropic, serlahkan potensi anak anda. Layari skb.com. Dan bila awak nak berhenti sekolah, macam mana awak convince mak awak nak berhenti sekolah lah? Mak senang aja. Of course lah, it was hard for her lah, Pak Neil. Tapi saya bagi tahu dia satu benda je. Cakap kat ibu, adik nak berhenti sekolah. And basically that is the biggest decision that I have ever made in my life lah. Cakap ibu, adik nak berhenti sekolah, I want to focus on my career. I cakap adik tahu adik boleh ubah keluarga kita, but I just need you to trust me. So at the age of 16, saya berhenti sekolah. Saya keluar daripada rumah and live with my friends, because at the top of my head at that time, Pak Neil, umur 16 tahun, saya nak jadi seorang lelaki. Saya nak belajar menjadi seorang lelaki without guidance. And I, in my head at that time, in my understanding, I cannot learn how to be a man in a house full of women. So I decided to find a way. Budak umur 15-16 tahun ada perception macam tu. Yeah, so I decided to find my own way how to become a man. Budak umur 15 tahun, 16 tahun 16. kalau ada keputusan macam tu, sebenarnya dia nak break free. Tapi benda tu lah sebenarnya saya rasa in the span of 10 years growing up in the streets with my friends, those were my educations, Pak Neil. Itulah saya punya pembelajaran dalam hidup yang saya rasa sangat valuable sampai sekarang. Siapa kawan awak graduan universiti? Ada yang graduan, tapi semua lebih tua daripada saya lah. Saya masa umur 16, there were like 19, 20 graduan university, and one of them are very successful right now sampai sekarang ni. If you know Pak Neil Ben Ali, we grew up together. Okay. Kita hidup susah senang sama, like we started from nothing. If you have the chance to interview him, you should listen to his story. Dia datang daripada place yang tak ada rumah dekat sini, tidur surau, and grow up together dengan saya, cari duit. Serious? Saya bilik tidur satu bantal, makan satu mangkuk. He's my best friend lah sampai sekarang. In the street you cakap tadi. In the streets. So maksudnya apa? In the street tu kalau tanya Pak Neil rasa macam budak liar. I was wild, Pak Neil. Oh? Saya would consider saya sangat liar growing up. Rebellious je? Rebellious, sangat rebellious, Pak Neil. Against? A family that I wish I had. And again,
sebagai seorang anak lelaki, Remaja partner, pula tu. remaja yang curious about the world, curious why these people say don't do this, why these people say don't do that, and siapa these people that I need to trust? If my father said things, don't do this, don't do that, I would straight away believe in them. Ya. But the Dia ada only trust issue pula. yeah, so it was wild lah, Pak Neil. Like everything selama 10 Ceritakan tahun. Eddie, how wild. Oh, a lot of things lah, Pak Neil. I think again when I look back, bila saya tengok balik diri saya pada ketika itu umur 16 sampai umur 26, saya tak nampak a broken kid, but I see a kid that has no guide. Saya nampak seorang budak yang tak ada guide. Saya nampak seorang budak yang was just curious about the world and wants to explore more about the world. So I got involved with drugs. I got involved with clubbing, party, and up to a point saya involved dengan robbery, pecah kereta. Abang Eddie. Ya, pecah kereta, pecah. Eddie salah pilih kawan ke macam mana Eddie? Mungkin salah pilih kawan juga, but it's not fair untuk saya menyalahkan orang lain, right? And I think at that point saya cuma nak explore. Bila orang cakap salah, benda tu salah. Kau bukan bapak aku. Yeah, Kenapa kau nak bagi tahu aku macam tu ya? right. Allah. So my only cara untuk saya belajar adalah untuk melakukan sesuatu. Then only I get to know if it's right or wrong. That is the only way. So I learned the toughest way lah, Pak Neil. Yeah. Gangsterism. Benda. Kalau jadi satu benda, Eddie pusing kat siapa untuk bantuan tolong? Kena tangkap ke? No one. But one thing for sure, Pak Neil, kan, apa yang membuatkan saya sampai hari ini alhamdulillah selamat in one piece is doa ibu saya. Benda tu kuat sangat saya pegang, Pak Neil. Very strong. Every day. Ada satu situasi ya, Pak Neil. Saya cerita ni bukan untuk saya bangga tau. Saya tak pernah bangga dengan benda-benda ni. But then I just wanted to tell so that orang dekat luar sana yang mendengar cerita ni boleh jadikan satu inspirasi. Don't ever go there. No matter how hard, no matter how tough life gets, don't ever go there. Memilih satu jalan yang orang kata tak bagus lah. Right? So ada satu situasi itulah. I was 17 years old. Saya pergi club dekat Dorai Sami. And yeah, my friends semua dah above the age lah masa tu. So saya umur 17 tahun, my friend bawa saya masuk kat dalam tu. Dan on that night, that club kena raid. Saya 17 tahun. Confirm saya kena, partner. Confirm saya kena. Right, so saya tengok kawan saya dah urine tak lepas, tangan dah kena gari. He gave me that one look that by that look from him saya tahu that what he's trying to say, kau settle. You know, as in kau confirm kena lah. Kau confirm kena juga ni, mati kau ni. So I was looking at him, dia tengok saya, tangan dia dah kena gari. I macam, oh. And untuk keluar daripada club tu, kena bagi IC dekat polis. So, saya tak nak saya kena bagi IC lah. Polis tengok saya, tengok muka, you stay inside. Boom. I thought that my life was settled. Kat luar, I think ada, apa tu, 999 Masa tu big raid. Raid, Pak Neil. Big raid dekat Dorai Sami. Awak pelakon pula tu. Yeah. And I thought that was the end of my career lah masa tu. But ada satu hamba Allah ni, I would think that itu adalah orang yang selamat dengan saya. He's
Dia polis. And dia tengok saya, dia cakap, aku nak selamat dengan kau hari ni. Was because Dan of that time you prayer. dilepaskan Saya dilepaskan. dan you berlari. Lari kat dia. Ya. Dan kerjaya lakonan awak masa tu macam mana? On and off, Pak Nil. You know, sebagai budak umur 17 tahun, tak ada karakter yang budak untuk saya sangat. Tak ada karakter yang terlalu dewasa untuk saya sangat. You know, on and off lah. Sentiasa on and off. Ya, kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Kadang ada, kadang-kadang tak ada. Dia tenggelam timbul macam tu lah. Kenapa awak takut settle? Because saya rasa saya tak bawa nama saya seorang je dalam industri ni. Dan nama mak saya adalah nama yang paling besar saya sentiasa pegang dan saya sentiasa ada. So of course saya tak nak benda ni melibatkan mak saya. You know, all my family knows, confirm time tu akan tahu lah. So takut lah Pak Nil. Mana boleh, tak boleh. Tapi awak buat kerja yang macam awak cakap tadi, awak pernah robbery. Yeah, that's why benda tu, those are the things yang saya nak cuba. Kadang-kadang dia sampai rasa macam, oh, I know this is bad, tapi the adrenaline that push me to do that. Okay. Yeah. You're just being rebellious lah. Yep, with no guidance. Lepas itu awak masih lagi terlibat dengan aktiviti remaja. But not for a long time lah, Pak Nil. There was a point that I realised, oh, I'm not gonna take whatever happened to me in the past as a reason untuk saya buat semua benda tu. You faham tak? So, I had to man up and realise what I did was wrong. Dan awak seharusnya dapat layanan seorang bintang sebab awak dah lama dalam ni. Jadi nak tanya sebenarnya struggle awak sebagai seorang pelakon. Adakah lancar ataupun susah nak berada di tahap awak sekarang ni? Susah sebenarnya. Especially masa saya muda-muda lah. Tapi saya rasa apabila saya mencecah umur 25 tahun, yang saya betul-betul menganggap ini adalah satu career yang saya kena jaga, yang saya kena buat betul-betul. Bila saya decide benda tu, everything went quite smooth lah after that. So saya dah start dapat watak yang saya suka, dan bila saya suka dapat watak tu, saya deliver dengan penuh ikhlas dan orang nampak. Dan award was never a measurement for me untuk if it's success or not. Saya tak pernah minta pun benda tu. But of course dapat, alhamdulillah. But it was never a dream to achieve that lah sebenarnya. Because at the end of the day, again, saya berlakon untuk survive, dan saya berlakon untuk kepuasan diri saya sendiri. And that is the only thing yang boleh memberikan saya kepuasan dan juga bagi duit untuk saya makan dan family lah. Adakah layer yang awak hidup sebagai anak yang rebellious itu bantu awak untuk jadi seorang pelakon yang berkarakter? Saya merasakan that benda tu adalah salah satu perkara yang besar yang membentukkan saya untuk menjadi seorang pelakon, untuk memahami karakter tersebut. Because kebanyakan drama ataupun watak-watak mesti daripada broken to elok kan. That's a message yang kita sentiasa cuba sampaikan dekat dalam filem kan, sebagai seorang karakter. So there are parts yang saya faham karakter ni, oh okay, actually I've gone through this, because at the end of the day it's all about the message yang kita nak cuba sampaikan through the characters. Dan ya, saya rasa ia sangat-sangat membantu. Bukanlah membantu, saya sentiasa mengambil inspirasi daripada kisah saya dalam hidup saya to deliver it through a character. So ya, macam Tarung Unforgiven, filem ni, it's actually a journey untuk saya memaafkan bapa saya, which is dia bukanlah satu cerita kemanisan memaafi seseorang. No, it's a story about how tough it is to forgive someone that is very important in your life, and how tough it is to forgive yourself, because the first thing yang kita patut buat adalah untuk memaafkan diri kita sendiri sebelum kita memaafkan orang lain. Right? And that is the journey apa yang saya cuba untuk sampaikan. Dan saya mengambil chance untuk bercerita
bits and parts of my life through my films, and it starts daripada Tarung Unforgiven, and of course Ada Rezeki. I want to produce more because I want to tell and deliver the message melalui film, because it's a medium at the end of the day to tell the stories and give a message. In a way, bukan nak cakap kan, in a way thankful lah juga ada perjalanan hidup yang macam tu yang menjadikan awak seorang yang ada karakter dalam, tak kosong tau dalam lakonan. Pada umur berapa awak kata awak mula move on, memaafkan ayah awak? Sebenarnya proses dia lama, Pak Niel. Dia bermula dengan kita cuma bercakapkan daripada mulut, I'll forgive my father. That I thought that was enough. Saya ingat hanya berkata cukup. So I decided untuk saya ambil tindakan untuk cuba memaafkan ayah saya pada umur saya 16 tahun juga. Di mana saya cakap dengan ibu saya, ibu, saya nak balik Kelantan. I want to see my father and I want to try to forgive him. Pada umur 16 tahun. So saya balik Kelantan, naik bas seorang-seorang, jumpa dia and tengok his life and try to forgive. But when I fully forgive, saya realise it's actually very recently. Sebab perjalanan tu ambil masa yang lama. Mula-mula saya ingatkan it's just hanya dengan berkata-kata I forgive you is enough, but deep inside, dekat dalam kita akan rasa that actually when the time that you really forgive, you feel like you letak sangat bawa ringan keluar something daripada bahu you. And I think satu perjalanan yang lama, dan kesedaran saya selepas saya berjaya untuk memaafkan orang yang saya satu hari pernah benci, satu hari pernah salahkan kan, and it's beautiful selepas kita berjaya memaafkan seseorang tu. It's a very beautiful feelings. Eddie, susah Eddie. Susah Pak Niel. So kalau saya boleh ceritakan, everything that happened to me, all the bad things, saya akan sentiasa salahkan dia. Ni sebab aku macam ni sebab aku grow up in a dodgy flat, this is why aku live in poverty, hidup miskin, do all these bad things. Everything will go back to him. Saya nak salahkan siapa lagi? The easiest way, salahkan dia. Up until the time that I realised, I have to forgive him. Dia buat kesalahan bukan atas sebab dia nak buat, tapi atas dia pun tak ada guide. Dia as a first time father, dia pun growing up in a society yang menekan, and kesalahan yang dia buat is that. But is it fair untuk saya terus salahkan dia? Saya rasa no, because bagi saya juga, I need to, saya kena faham benda tu supaya saya tak pass it to the next generation. And I'm making a move right now untuk saya betul-betul fahamkan kenapa ia terjadi, supaya saya tak buat benda yang sama. Because kalau saya buat benda sama, it's generational trauma. And I want to break that. Saya nak break benda tu. And to break that is to first to understand, and to first to accept it and forgive. Saya nampak depan mata saya sendiri macam mana seorang anak susahnya nak membesar because tak ada seorang bapa dalam keluarga, atas hanya sekadar seorang dewasa yang membuat keputusan untuk kahwin hanya semata-mata untuk kahwin. Bukan sebab ready, bukan sebab betul-betul bersedia dari segi financial, bukan sebab betul-betul sedia dari segi emosi dan tahu untuk urus emosi ataupun urus ego. That kahwin hanya semata-mata, I don't know, some people out there, my friends pun saya pernah nampak kahwin hanya kerana tekanan, pressure, society, family. Kahwin sebab ego, kahwin sebab kawan-kawan lain kahwin. But without knowing that kau ni dah heal belum ni, kau dah sembuh belum. Because if kau tak sembuh, you're transferring all your trauma to your wife and to the kids. Isn't that a jenayah? Betul. Pak Niel, I learn it the hard way lah, Pak Niel. So again, kalau saya tak mengambil tanggungjawab untuk memahami what happened to me and what I need to work on in my life, I won't break it. Saya akan terus sambung, akan jadi dekat anak saya. Do I want to see my kids growing up as how hard
as I grow up, I don't want to see that. You know, and saya kena faham dan saya kena realise dan saya kena ubah benda tu. Dia dah letak benda tu di belakang kan. Definitely. Yeah, and this is the reason saya cerita benda ni, Pak Nil. You know, saya tak rasa saya ready untuk cerita benda yang saya tengah alami. You know, and this is all in the past. I own it. Saya terima dan saya I want to move forward. I want to learn. Wow. Yeah. Apa yang membuat awak nak open up Kalau hanya sekadar untuk mempromosikan filem, saya takkan sejujur ni, Pak Nil. But apa yang paling penting sekali saya rasa untuk diri saya pada umur 33 tahun ni, saya nak jadi lelaki. Saya nak belajar menjadi seorang lelaki yang baik, ataupun who knows the definition of lelaki yang baik macam mana. This is my first time being 33. Sebelum ni saya hidup atas dasar orang bagi tahu saya, some things are just meant to just keep it to yourself, tak payah cerita. But is that right? I'm exploring as well. And saya nak tahu juga if that is right, why have I never felt it was right? So let's just saya orang kata experiment this thing, and I want to be vulnerable, because saya percaya juga in a way yang to be a man is to be vulnerable, you know, and to accept and to forgive, which I also don't know, Pak Nil. Sebenarnya tak tahu if this is the right thing or not. Saya tak tahu. Again, dia adalah kisah sebuah journey untuk saya memaafkan bapa saya, dan memaafkan tu satu benda yang paling besar sangat saya belajar. More than 10 years, Pak Nil. More than 10 years that journey untuk saya terima dan saya betul-betul memaafkan dia. And I learned it the hard way. Lelaki dekat luar sana yang hidup tengah kucar kacir tak tambah mangsa. Heal first. Find a way to solve kita punya trauma dulu sebelum involve anybody else in the trauma. That is the biggest message apa yang saya cuba sampaikan. By forgiving ourselves, maafkan diri sendiri dan maafkan orang lain yang jadi punca luka yang besar dalam hidup kita. Dan awak buat filem, masa mula-mula awak terfikir nak buat filem ni datang daripada mimpi ke? Atau borak-borakan kawan ke? Saya sentiasa rasa saya ada a good story to tell, because saya rasa life saya interesting in a way yang weird kind of life of growing up as a kid, and saya nak inspirasi to the younger generations out there, especially that walaupun kau datang daripada hidup yang susah, walaupun life tak bagi kau a good start, doesn't mean that is the end. You have to believe in yourself, percaya pada diri sendiri, and percaya that is not whatever yang life bagi kau from the start will decide your end. That's not the end. You know, and saya sentiasa percaya by believing in ourselves, percaya dengan diri kita sendiri is the biggest weapon, the strongest weapon yang kita akan ada. You know, and yeah, that is it lah sebenarnya, Pak Nil, apa yang saya cuba sampaikan, because producing itself is not something easy. It's tough, Pak Nil. It's tough. It's a long process, Pak Nil. But my investors, my funder, none of them pernah invest filem sebelum ni. And kawan saya sendiri, kawan baik saya sendiri, those who trusted me, those who knows me personally, that wants to see me grow, yang support saya, yang percaya dengan saya, yang percaya dengan Alpha 47, percaya dengan vision Alpha 47. Razali Sham Rashid itself adalah seorang director yang sangat berkaliber, you know, and Fatimah Ruzaimi, my producer, my partner as well. She's like the best producer I've ever met, and all in all, it's those people yang sangat percayakan dengan our vision and where we want to be in this industry lah. Macam mana nak yakinkan Finas? Banyak tau. It's not me alone, Pak Nil. It's my company, like Razali Sham Rashid.
he is a box office director. Sebelum ni dia buat Kaha. Dan Finas hanya akan memberikan dana kepada filem-filem yang bagus lah, of course, untuk it's an initiative on untuk paper. pitching to Finas. Kita ambil masa yang sangat lama sebenarnya untuk kita betul-betul dekat office, kita practice pitching kita, practice presentation kita, and the first time masuk Finas nak minta 1 million, everyone was menggigil partner. Kita kena present dekat ada dalam 6 orang atau 7 orang Board panel. directors. Ya, panel, pengurusi Finas ada juga. So kita 3 orang saja yang present the idea of the film. Sejak tahun? 2025 awal tahun. Okey. Tahun Lama dah lepas. ya. Lama, setahun 6 bulan dah. this project. And it's going to be out in April 2026. Okey. Siapa yang berlakon? Awak berlakon? Saya berlakon lah. Siapa Saya berlakon jadi produce, mestilah kecil? saya berlakon. Siapa berlakon awak kecil? Tak. Dia tak ada cerita pasal saya kecil semua. Tak ada. It's an action blockbuster film. Pelakon kita dalam tu ada Amirul Aiman. Ada Zul Arifin, ada Bron Palare, ada Sharifah Sakinah, ada Azira Syafinas, dan saya sendiri. Cerita dia pasal apa sebenarnya? Cerita dia pasal 2 orang sahabat yang terpisah lama atas sebab dendam dan juga atas sebab melarikan diri daripada trauma. So after 10 years, diorang berjumpa dan diorang realise that actually trauma is something that you need to face, dan memaafkan, dengar kata maaf daripada seorang pendosa tu adalah satu benda yang paling besar. So kita salutkan cerita kemaafan, redemption and forgiving in action. But the message is there. Dan awak dah tengok dah? Dah. Dan puas? Sangat puas. Puas dia Sangat puas. Because bagi saya, seorang penulis buku boleh menceritakan ataupun express ataupun give a message to the generations dengan menulis buku. Penyanyi boleh menulis lagu untuk inspire the generations. Saya seorang pelakon, saya selama ini melakonkan naskah orang lain, melakonkan watak orang lain. But I am taking a step in my career untuk menceritakan kisah hidup saya melalui filem yang saya produce. Dan I think that makes me happy, that makes me feel content, happy, full. And after all the hard work yang kita lalui selama setahun 6 bulan, tak habis lagi pun sebenarnya sekarang ni, this is marketing. But lagi 2 bulan the movie is going to be released, dan saya sangat-sangat tak sabar untuk tengok reaction orang when they watch that movie. Dan kali ni Eddie, bila podcast ni keluar, orang menonton filem itu dan dia nampak layer in you masa melakonkan watak itu. I think this is my way in turning pain into purpose lah. Turning pain into purpose. Daripada apa yang saya lalui, saya want to change it and turn it into a purpose that everybody can see, to take the message dan juga hopefully inspired by it. Yeah. Eddie, you cakap macam budak masuk universiti tau. Macam Macam budak yang masuk universiti tau. Saya In fact, I rasa you lebih bagus kadang-kadang daripada budak yang masuk universiti. Tak lah, tak Pak. Ya, you punya kematangan itu adalah sangat berfalsafah. One thing, your English is good. You're a school dropout, and then your English is good. Ini bukan untuk jadikan contoh anak-anak okay nak drop out jugalah. No. Don't ever do that lah. Bagi saya, kalau saya boleh sampaikan kepada adik-adik dekat luar sana, if I had a choice, saya nak masuk universiti, saya nak sangat ambil ijazah bagi dekat family saya, because I know that has always been what seorang ibu nak tengok. But saya tak ada choice. So please jadikan cerita saya ni sebagai satu pedoman, if you will, untuk teruskan belajar. If I had the choice, Pak Neil, double degree. Okay. Yeah. Sebagai penggiat filem ni, apa misi awak? I want to be great at something, Pak Neil.
I just want to be great at something. Saya Awak nak, kan dah menang award. You dah been great in acting. saya tak measure award itu sebagai satu Benchmark, pencapaian. because saya tahu to be great at something take years, 20 years, 30 years, 40 years. You are great in hosting after how many years, Pak Neil? Thank you. 30 years over, Yeah. right? Yeah. So I believe to be great at something, it won't happen overnight. Dia takkan jadi satu malam, dia takkan jadi 1 tahun, dia takkan jadi 5 tahun, dia takkan jadi 10 tahun. It needs like 20 years, 30 years, 40 years. That's what I believe, and I want to be great at something. So I want to be great at something that I have already started since I was a kid, and I want to be great at it. So saya nak pegang benda ni sebagai satu, the only thing that I can be great, and I want to prove to myself. That's the most important thing, that I actually can do it. Okay, balik pada refleksi daripada zaman kanak-kanak, trauma yang awak lalui. Suami yang macam mana yang awak akan jadi? Seorang yang sangat bertanggungjawab, Pak Nia. Seorang suami yang bertanggungjawab, yang hanya akan setia dan hanya akan grow together with my lovely wife and learn everything together. Marriage bagi saya adalah bukan satu destinasi. Dia juga adalah journey bagi saya. Dan to go through a journey, you need to learn everything together. It's like another set of journey bagi saya. Dia bukan satu destinasi. And bagi saya juga untuk to grow in journey together, there's a lot of give and takes that's going to happen. Dan again, saya tak tahu, saya tak pernah berkahwin, tapi this is how I see it and this is how I want it to be. Dan saya I've seen it and I learn it the hard way, and that's how saya rasa saya nak jadilah, Pak Nia. Dan awak nak jadi ayah yang macam mana? Oh, I'm gonna be a great father, Pak Nia. I'm gonna be a great one. Yang macam mana? Saya work so hard untuk saya cita-cita saya lah, Pak Neil. I want to work so hard that by the age of 45 saya dah ada anak, dan saya nak spend the rest of my time dengan anak saya, membesar dengan anak saya. Saya want to see him grow up in front of my eyes. Saya nak bagi dia everything that I never had before, and definitely he's not going to grow up as how I grow up. Definitely dia takkan lalui apa yang saya lalui. Definitely dia akan dapat segala sepatutnya yang dia dapat, yang saya tak pernah dapat. That is for sure. How? I don't know, but that is my goal. And happy itu kalau diukur sebenarnya bukan duit kan, Eddie kan? Happy? Bukan duit kan? No. Bagi saya tak. Kan? Some people, mungkin saya tak tahu, but this is my opinion. It might be wrong and it might be right. Bagi saya, happy is not about money. Bagi saya, dululah Pak Adil, saya got confused lah. And saya sentiasa got confused that whatever that we do, kita kena cari happiness. Happiness is the end goal. Happiness is what we should have. But as I grow up, it's actually not happiness that we need. Peace bagi saya. It's peace yang mahal. Because happy, you nak beli kereta hari ni, you happy, and then after a few years, that still make you happy? I don't think so. Right? You're not like happy, you just buy stuff. But peace in a family, yang saya rasa what is the most expensive. Tidur lena. Yeah. That is the most expensive. Pernah tidur tak lena dia kan? Yeah. Bukan betul. sebab tempat, sebab berat fikiran tu kan? Yeah. Okay, Pak Ni nak tanya soalan klise yang Pak Ni percaya akan dapat jawapan yang klise juga. Okay, bila That's nak right. settle down? I will settle down when I'm ready lah, Pak Nia. Ya, itu dia. Jawapan yang klise, kita jumpa lagi lah. You boleh dapat lah. Template itu di banyak-banyak. Yeah. Template itu di banyak-banyak artis lain juga. Dia akan bagi jawapan yang sama. Yeah, betul. Betul dia? Yeah. But deep down, it really is, Pak Neil. I will only settle down when I'm ready. Kalau anda semua nampak, because my life has always been out there kan, daripada saya kecil, I'm like an open book kan? Yeah. So if you guys see me
one day I settle down, that means that I'm really ready. I think it doesn't just like, okay, settle. It's a long process. I believe it's a long process. Because once I go there, I cannot turn back. Right? Betul lah. Ah. Dan sampai bila? Awak takkanlah terus cakap kalau miskin jangan kahwin. I'm a dream chaser. Saya nak kejar cita-cita saya dan saya tak sanggup nak sacrifice cita-cita saya untuk tu lagi buat masa sekarang ni. And I have been working like so long to chase this dream. Because bagi saya, kahwin juga is another dream to chase. Faham tak? Kan? So it's about the dreams of your kids pula, dreams of your wife and you. But me, let's get this one first and then we talk about that. Yeah, I think kepada laki-laki dekat luar sana lah, especially yang hidup kau masih kucak-kacir, please heal first. Find a way untuk cari solusi untuk berdamai dengan takdir atau berdamai dengan diri sendiri supaya benda tu tak travel to your wife and kids. That's always has been the things that I wanted to see because I've gone through that. And kepada adik-adik kat luar sana, my generations out there especially, I think if you think that your life sucks, your life is tough, be it so what, as long as you believe in yourself, you percaya that you can change the world, you can change yourself, because belief in yourself is the strongest weapon kita pernah ada. And I sentiasa bagi orang, please believe in yourself. I had that struggle to believe in myself back then, but when I learned it, I think this is the best thing, and it could take us way further than anything else could. Thank you, Eddie. So thank you so much, Pak Neil. Thank you for this opportunity. Sejujurnya saya sangat berterima kasih, dan juga saya sejujurnya merasakan apa yang saya simpan selama ini terlalu lama. I feel so much relief right now. And to be here sharing apa yang saya lalui to you guys out there. If you guys take it as a message, please do it. If you guys are taking it in negative way, you can judge me, but not my mother, not my father, not their past. And Thank you. Banyak kita belajar hari ni Bayangkan saya umur 64 tahun, belajar dari seorang anak yang berusia 33 tahun. Thank you. Inilah dia. Kita aja.